U programu Radio Paga ugostili smo gospodina Franu Šuprahu, čovjeka iz Kolana, čovjeka koji je svjedok vremena, inicijator mnogih događanja, pokretač mnogo toga, čovjek koji izuzetno dobro poznaje noviju prošlost općine Kolan, mjesta Kolan. Barba Frane, dobar vam dan. Dobar dan. Evo, današnja tema je otok Maun. Nažalost, mnogi na otok Maun gotovo i ne povezuju sa otokom Pagom, ali je to usko povezano, i poljoprivredna zadruga Kolan. Kakve to veze ima? Što je tu spojnica? Postoji li? Evo, izvolite, recite nam. Poznato je da je otok Maun vrlo značajan u povijesti Hrvatske, možemo reći, jer ima ona poznata darovnica kralja Krešimira IV. Od 1059. godine, mislim, gdje on to poklanja sestrama benediktinkama u Zadru za održavanje, za da živu od toga. I tu nam je podijelio otok na dva dijela. Samo malo. Kasnije je podijeljen otok na dva dijela. Dobro. To je godinama se iznemljivalo, nešto su priznali, nešto Siru, nešto Vuni, tako ima Korudricamin u Zadru. Međutim, godine su prolazile, stoljeća su prolazila, jednoga dana su odlučili nadbiskupija i benediktinke uz odobrenje i dozvolu Vatikana da se može dati na dražbu taj otok Maun. Koliko je dražba trajala i koliko je bila otvorena, ja ne znam. Uglavnom, najveću ponudu su ponudili Palčići Novaljski i Palčići Paški zajedno. To se vrti oko nekih 26.000 forinti. A to je bio vrlo veliki dinar. Veliki šon. Znači, obitelj Palčići iz Novalje, obitelj Palčići iz Paga su i bili suvlasnici Mauna. Vlasnici. No, vlasnici, ali su da. zajedničko vlasništvo, ne suvlasnici. I onda oni su ga kupili na samom kraju 19. stoljeća. Mislim, bilo 1896. ili 97. Da bi oni i taj Maun i podijelili. Južni dio je pripao normalno Palčićima u Pagu, a zapadni dio Palčićima u Novalji. Palčićima u Novalji je pripalo 55% površine Mauna, a Palčićima Paškima 45%. Ali je Palčići i Paški dopalo Veli i Mali Brušnjak. Tako da je bilo 50-50, ča bi se reklo, mezo je mezo. Da. Međutim, cilj ovoga moga razgovora je kako je poljoprivredna zadruga Kolan dobila dio na Maunu. Zapravo dva dijela, od dva brata. To su bili Palčići, mislim Novaljski, koji su iza Drugog svjetskog rata ili se nisu smili ili su se bojali vratiti u Jugoslaviju. Oni su ponudili preko konzulata ili ambasade ili pismeno na Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Narodne Republike Hrvatske, da bi oni svaki svoj dio prodali. Čaj ministarstvo i prihvatilo. I koliko je bila isplata, nemam pojma, jer je bilo kod nas u Kolanu arhivi, međutim arhiva je sva totalno uništena, ciljano, da tako odmah otvoreno rečemo. I sad je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva dalo općini Pag neka da onoj zadrugi koju mislu da će biti najrentabilnija, najperspektivnija. Javili su se sve 4 zadruge, i Novaljska, i Kolanjska, i Povljanska, i Paška. Pokojni Mate Portada nije mogao na kraju, s njima su se svađali, on je vrati natrag na ministarstvo da ne može se nagoditi. Neka ministarstvo baci brušket ili zdrib, pa koga dopa. Međutim, u ministarstvu nisu tako napravili, nego su vratili sve na Privrednu komoru Kotara Zadar. Neka oni lokalno odredu da oni su tu blizu, da oni znaju koja je zadruga najrentabilnija, najperspektivnija. Dopalo je Kolanjsku zadrugu. A svaki brat je ima oko 100 gonjaji na Maunu. Sad gonjaj, oprostite, moramo reći gonjaj, hektar, nije isto, gonjaj je puno manji. Gonjaj je 2400 kvadrati. Je tako? Da.
Znači, to je otprilike Dakle, skoro petina hektara, je tako? Malo više od petine četiri hektara. gonjaja stvaraju otprilike 1 hektar. 4 gonja, je tako? Da, 4 i nešto, da. Samo da znamo za one koji ne znaju. Taj broj nije im poznat, jel? Dobro, dobili su. I zadruga je tad Kolanjska dobila, to je bila, ja se toga sjećam, jako sam bio mlad, to je bilo 50. godina, 52. 3. tu negdje. Nema Kolanjca koji nije zašao van kad se to došlo rješenje od Kotara Zadar, da je to pripalo Kolanu. To je bio velika počast Kolanu, da je probiji barijeru između svih zadruga koje su bile na otoku. I onda je to bilo velika narodna proslava. A znači to je izazvalo veliko veselje. Veliko veselje. Tada je zadruga krenula stvarno ozbiljno raditi. Onda je otvorila u sastavu trgovine prehrambenih artiklov i repromaterijala još svoju postolarsku radnju sa 2 radnika, a onda su još i u Mandrima se izgradila ribarska otkupna stanica koju je zadruga Kolan obavljala i dobre zarađivala na tomu. Odmah iza toga se je dobila lokalna struja i počelo se i kulturno živiti, tako da je dobro se sjećam, iz Paga povremeno dolaziti, mislim da se je zvao Gašparović, ako se ne varam, učitelj, profesor, nećaj biti. A je, on je bio pedagog, je. Tu negdje. I on ne dolazi prikazivati visoki filmove. čovjek. Visoki čovjek. I on ne dolazi povremeno prikazivati filmove, igrane filmove u Kolan. Znači u Kolan ste imali kino? Kino je posebno imali svoje kino. Pa to je bilo čudo. Pa čak pričam da je ondašnji Kolan i sadašnji je razlika noć i dan. Dobro, ajde, dobro. Ajmo još na Maun. I onda su Palčići i Paški 30. godina prošloga stoljeća, to je bilo 29. godina je bila strahovito katastrofalno hladna, ledena, snige bi pokri sve, tako da je njima većina ovac nastradala na Maunu. I oni su onda iznajmili svoj dio južni Mauna našima Zubovićima u Kolanu, koji su još i sad tamo u tomu dijelu. To je obitelj Zubović. Obitelj 3 brata su bili. Ali u Kolanu? U Kolanu, Kolanjci. Zubović baš nekako mi ne izgleda prezime od Kolana. Ima ih u Kolanu sad dosta, Kolanjci, u Zuboviću. Jeli? Da. Jer oni su od Barbatova. Oni su od Barbata jer je došao negdje 18. stoljeće. Neki Antonio Zubović služiti u Kolanu. Zaljubi se u neku Kolanjku. Kao čoban, međutim tomu čobanu je žena, on je umra. I on se oženi za tu njegovu ženu i od tada su nastali Zubovići. Ajme, kako dobra priča, dobro? Da. Dobro. I tako da su i danas još, dobro, više tamo ne koristu za stočarstvo, čitav otok Maun je zapušten skroz, i ovo čaj je bilo Kolanjsko, i čaj je bilo Palčićevo, jedno i drugo, čas su moji šuprahini kupovali od Palčićev, jer je svaki dio, onda koji je bi živ. Dobro. Kad su kupili Maun, svaki brat je dobi oko 100 gonjaji na Maunu, a svaka sestra koja je bila polovicu, 50 gonjaji. I to su oni poslije prodavali najviše mojima šuprahinima Palčić i Novajski. A ovi su zadržali za Zuboviće i to dan danas je to Zubovićevo ostalo. Čujem da su čak i uknjižili, ovi dani sam slušao, da su to i uspjeli uknjižiti. Zubovići. Kao da su već 100 godina tamo, da nike i ne smeta. Ali dobro, ali što je bilo sa poljoprivrednom zadrugom? Jesu oni to koristili, to područje? Koristilo se je itekako, tamo je bio najprije 2 godine naš jedan šupraha čoban, međutim nešto je škripilo u poslovnim odnosima, a onda su kasnije on je dao ostavku i onda su naši jednog druga čobana tamo izgradili kućicu i zapraviti sir i njemu za apartman i trajalo je to, ne znam, do 75 godina tu negdje trajalo. Propala je zadruga, propao je Maun, propalo je sve. A je li u poljoprivrednu zadrugu Kolan bilo uključeno puno ljudi? Ovčara, poljoprivrednika? Nisu bili kao... Mislim, zadruga je otkupljivala svi proizvodi. Aha, to je bilo kao otkupno? Otkupna tako je. Sva sir, svu vunu, grožđe, to je sve se otkupljivalo. Nema bilo ništa da ostane neotkupljeno. Nema tu nikakvog problema. Otkupljivalo se sve. Grožđe se vozilo za Pag, u Podrumi. Onda kad je bilo ovdje pretrpano, onda se vozilo u Marasku, u Zadaru, Benkovac, u Badela
i tako da je guralo se. Krajem prošloga stoljeća zatvorene podrum, zatvoreni su magazini, nestalo je panjev, nestalo je grožđa i to ti je sad I naša. onda se promijenilo. Ali samo bi vas jednu stvar htio pitati kad već o tome razgovaramo. Kad je izgrađena cesta Pag-Novalja, ona prolazi uz Kolan. Kako to Kolanu ni pomoglo, obzirom da je prometna veza jako bitna? To je bilo, ne znam točno koje godine. To je bilo 80. mislim da je to bilo cesta. Uglavnom tu negdje. Sad, kako to Kolanu nije dalo veći zamah? A nema, zadruga je bila tad propala. A je već tad bilo? Da, onda se poslije nekakva formirala, međutim, počeli su preodavati skroz privatni interesi, počelo se svaštariti, tako da ne bi sad o tomu, jer bi treba neka imena spominjati, nije u redu. Nije ali poljoprivredna zadruga je sigurno imala svoju zgradu, svoje sjedište, je tako? U dome bi kompletno zadružni dom. Gdje sad zapravo sad je općina i turizam i sve neprivredne, neproizvodne organizacije. A u tom domu su se, ja sam našao podatak, organizirale i zabave razne. Sve zabave Otoka Paga su bile u Kolanjskoj sali. Masa tih zabava, tanci, priredbe, kvizovi, sve moguće bilo u toj sali, u zadružnom domu. Znači, u Kolanu je zapravo dosta zanimljiv život u to vrijeme. Mi smo dobili, zadruga je kupila tad, kada je bilo u najvećem razvoju, i kinoprojektor, 16 mm. Za taj dom? Zadruga, to je vlasništvo zadruge. Naravno. I to se je prikazivalo povremeno, bila struja nestabilna, ona lokalna struja, a i ova dok je bila dalekovod iz Zadra, buraga je svaka užigala i rušila stupi. To je bilo slabo, da. A onda smo kasnije, mislim da je bilo početkom 70-ih godina, dobili od Kulturno-prosvjetnog sabora Hrvatske kompletno svu opremu i novi kinoprojektor. Sa 50 stolica, veliko platno. Dakle, kompletno je bilo opremljeno i pisala Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske je raspisao natječaj za kinofikaciju Narodne Republike Hrvatske ili Socijalističke Republike Hrvatske, nenače ajve je bilo. Tako, jasno, da. I mi smo se javili na taj natječaj jer smo ispunjavali svi uvjeti. Sala velika, preko 500 stanovnika, stanovništvo pismeno i dakle prošli smo. I to smo prikazivali u 10 godina i to dobro smo prikazivali, filmove svaku subotu i nedjelju. Čak smo išli u Povljanu nekoliko puta i u Novalju, kad je bili neki filmovi malo jači, interesantni. Živjeli dobro. Ali što se onda dogodilo da je poljoprivredna zadruga propala, da je takav jedan zanos društvenog života malo pa? Što se po vama dogodilo? Dogodilo se to da je došao neki, ne znam kako bi ga nazvao, ludi zakon. Da se trebaju zadruge fuzirati na otocima, a i u kontinentu u veću, u jedinstvene zadruge. Znači puno manjih? I ta se fuzirala zajednička poljoprivredna zadruga u Pagu. Da. I to je trajalo ne znam koliko par godina. Postojale su trzavice, počelo je svađanje, svaki sebi i onda ponovo iznova. Onda uvijek iznova. Tako da... Šteta jer, znači, Kolanje ima jedan dobar temelj, jedan lipi temelj za razvoj. Za razvoj ekonomski, jer su bili otkupi zagarantirani. Za grožđe, na primjer, reći ću sad 1974. godinu, to je bila rekordna godina u povijesti Otoka Paga za grožđe. U povijesti. Znači 1974. Da. Tad ga je poljoprivreda preko računa PZ Kolan je otkupljeno 134 vaguna grožđa. Dakle, Frane, za one koji ne znaju, vagun bi bilo 10 tona. 10 tona, znači to je bila zbilja velika to količina. Je bila rekordna, bilo u Kolanu, ono naše kolanjsko polje, tako reći, bilo 80% pod Panjeman. Tako da nije bilo problema. I to je guralo, međutim došle su do rata, došlo je do raspada bivše države, počelo je biti sve neisplativo, počelo se na turizam prebacivati, na ugostiteljstvo i tako danas u mom Kolanu nemaš možda jedan vagun grožđa. Možda svi skupa. Ali moramo reći da je Kolan, područje Kolana, zapravo se ljudi bavili i ribarstvom,
i poljoprivrednom, I stočarstvom. dakle, općenito, a posebno ovčarstvom, proizvodnjom sira Tako je. i svih mliječnih tih proizvoda kakvi već jesu. Znači, nakon tog jednog velikog zamaha, bilo je još nešto zanimljivo vezano uz vas, pa evo pri kraju razgovora ovog današnjeg, a bit će sigurno i drugih, vi ste jedan od osnivača, suosnivača jedne fantastične stvari i jedine na otoku etnografske zbirke, a uz to i kulturno-umjetničkog društva, koji je u to vrijeme imalo naziv koji je bio skoro pa zabranjen, Bartol Kašić. Tako je, To treba reći. tako je. Bili ste hrabri. Imali smo hrabrosti, ali imali smo, to treba napomenuti, imali smo veliku podršku od svih oficijalnih osoba, od svih službenih osoba. Bravo. Na čelu sa Jurićem Izidorom, koji kad je to čuo, došao je u Kolan, kaže, učlanit se u Bartola Kašića kad sam čuo za to ime. To je lipo. To je lipo. To inače bi, da za one koji ne znaju, u pročelnik, policiji... načelnik Supar. Tako je, u policiji glavni čovjek. A normalno i Stipe Sabalić i Krešo Peranić, treba to napomenuti. Međutim, došao je Jurić Izidor na sastanak jedan, on je zamoli da kad budemo imali izvršni odbor sastanak, da bi nešto morao reći. I došao je, bio je prisutan na sastanku, nije ništa uzima besedu u diskusiji, ali na kraju je rekao ovako, kaže, moram vas doći da vas pozdravim i da vam čestitam u ime ministra unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Ozbiljno. Da li je bio Mulc ili Šulc, to sam zaboravio šta je rekao. Jer je rekao ovako, doslovno ja ne znam gdje je taj Kolan, nisam nikad za njega čuo. Ali kad sam čuo i kad sam vidio u registru da je registrirano pod imenom Bartol Kašić, onda sam se malo zainteresirao ko je taj bio Bartol Kašić, pa sam doznao, zahvaljujući Kolancima, ja sam doznao kao ministar koja je ta osoba bila i kaže kad ideš kod njih u Kolan, u moje ime prenesi i čestitaj im svima da su iz pepela izvukli jednog velikana 15. ili 16. stoljeća. To. I to u Kolanu, a u Pagu se to nikad nije usudio napraviti. Eto. Svaka vam čast Frane, svaka vam čast na svemu što ste napravili. Dobili ste i nagradu za životno djelo općine Kolan. Ja vam se puno zahvaljujem, evo prošlo je naše vrijeme za danas, zahvaljujem na ovim lipim informacijama, ali vjerujem da će Bog dati zdravlja i sreće za nastaviti jer ima puno tema. Ima tema još interesantnih, uskoro ćemo, samo jedan podatak još ne znam, od otoku Skrdi. Odlično. Ona je još interesantnija, ali međutim jedan podatak ne znam, a ne bi želi netočno... Polako ćemo imati vremena, glavno da smo mi načeli neke lipe teme, sitili se nekih lipih stvari. Frane, želim vam, zapravo hvala vam u ime cijelog sve ekipe Radio Paga, što ste bili naš gost i želim vas što prije vidjeti ovdje ponovo. Dobre, vidimo se.